I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u Gravity Gamer X. Što si kopirao muđu? Danas ćemo snimiti specijal od ne znam ja koliko vremena. Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u Gravity Gamer X. Danas ćemo snimiti specijal. Sa nama je, predstavi se. Neco. On je malo lošiji u takvom zvuku. Pogledajte moj kanal. Pogledajte Nemanjin kanal. Merkus J. Games. Joj, kako me. Znali, ovaj se specijal radi za 100 subscribe. A ne baš za 100, za jedno 5-6. U ovom klipu, sad, subscribeujte kanal Duk. Ja sam krenuo po starom imenu Dukineca Games. Ja sam krenuo na tvoj kanal da pričam. Pa da, subscribeujte Nemanjin kanal i obavezno subscribeujte moj kanal. Šta je ovo? Ne. Neću. Ako niste znali, ovo se zove rap. A nije rap. Rapovanje. Beatbox. Za 3, 2, 1, 0. Sad. Da, subscribe Nemanjin kanal najbolji. Aplauz! I vidimo se. To bi bilo to od ovog klipa. Ja sam se jako umorio. Istrošio puno vazduha. Jedva sam ga zahvatio, znači buda, dziza. Ovako, sada još nešto samo da vam je objasnim. Zašto su mi video ovako kratki? To je zato što na bandikama ne mogu da namestim kako da mi klipovi traju duže 10 minuta.
Ja rekao ti si u centru, ne, ja mislim Nikola. Ma nisam ja u centru! Tu si ti, ljubi. Eto, čuli ste kako se jedu vikund s mojom babom. Ajde, I to bi... papire. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Samo nešto da vam kažemo. Posjetite Nemanjin kanal. Posjetite Marko Kovsa, posjetite Serbijana, posjetite bilo čiji kanal, samo da je kanal. Obavezno posjetite Stefiksa. Njemu sam obećao da ću da navučem nekoliko subscribe-ova. Ako slučajno znate kako da namestimo da nam traju duže klipovi, mi smo namestili... Pišite u komentare! Da, mi smo namestili, ali nama i dalje traju 10 minuta. Ostavite nam u komentarima kako da popravimo. I vidimo se... To bi bilo to od ove epizode, nadam se da ste uživali. Posjetite, još jednom vas podsjećujem, čuti ti mali, još jednom vas podsjećujem da posjetite Necin kanal, da posjetite Stefiksov kanal, da posjetite Serbijana, da posjetite bilo koga od srpskih gejmera. Nikako PewDiePie. PewDiePie je pederski kanal. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Ostavite like, share i subscribe. Vi koji ste pederi, slobodno posjetite PewDiePie. Ovo ću da isječem iz klipa. Nema veze. To je bilo to od ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ostavite like, share i subscribe. I vidimo se u nekim sljedećih klipova.